gitondo cy'uyu munsi ubwo Fardc iri gukoresha ikoranabuhanga rihambaye cyane mu buryo bwo kwigarurira uduce nka za Kazinga nyuma yaho M23 itakaje aka gace ka Neteri, bayeho ingaruka zikomeye cyane mu kuyifatana iyi Kazinga kandi ubona ko kari agace k'ingenzi cyane. Fardc izindutse muri operasiyo ikomeye mu misozi itandukanye yo muri Side Kivu. N'urugamba rukomeye nagezweho ku mirongo y'imbere y'urugamba mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa mbere w'indwi ku igenekerezo ry'Icyenda kwezi kwa Ntwarante 2026. Birakaze kandi birakomeye, ibiri kuba ntabwo bisanzwe. Tugiye kureba akantu ku kandi turebe tekinike ziri gukoreshwa aho rero muri teritwari ya Mwenga hazindutse urugamba rukomeye. Ni mu gihe kandi Fardc iri gukora major offensive operation mu rwego rwo kwisubiza mu Burundi, Katara ndetse n'inkengero zitwa Buhinyi. N'uduce twigaruriwe na Alliance Fleuve Congo M23 mu minsi yashize. Turareba Aterari Barrage, turebe Morotier Heavy Machine Gun HMG, turebe kandi turebe ibijyanye na drone ziperereza zazanwe mu rwego rwa reconnaissance mission. Turareba kandi command post uburyo zihagaze. Turaza kureba ibiri kugenda bigaragara kuri supply routes. Turaza kubabwira ibiri kubera neza mu misozi itandukanye ya Katara. Turebe flanking maneuvers, turebe kandi uburyo abazarendo bakomeje gukora close combat engagement. Turaza kubabwira ibijyanye na defensive combat formation, defensive trench M23 iri kwishamo neza ku muhanda ujya Buhinyi ku itegeko rikomeye ryatanzwe na Sultan Emmanuel Makenga wasabye M23 gukoresha uburyo bwa ambushes cyangwa se ambuscade. Turababwira ibijyanye na mobile defense tactics ziri kugaragara yitwa Buhinyi. Turebe strategic code uburyo amaze kuzengurukwa. Turareba ibiri kubera Bukavu, Uvira ndetse n'andi hatandukanye bijyanye na tactical advantage and logistic routes. Turaza kureba ibiri kugenda bibera mu bice bitandukanye muri iki gitondo. Turebe breakthrough operation. Reka rero mbere ko turi buze kwatera roko informa wacu tubwira ibiri kuba, tubanze tubaye ishusho y'urugamba muri iki gitondo. Ni kuri uyu munsi wa mbere ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Amakuru ari guturuka mu mirongo y'imbere y'urugamba frontline reports muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aravuga ko ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zatangiye ibitero bikaze bya gisirikare, ibizwi mu gisirikare nka major offensive operation, bigamije kwisubiza uduce dutandukanye turimo mu Burundi, Katara ndetse n'inkengero zitwa Buhinyi twigaruwe na Alliance Fleuve Congo. Amakuru ari kuva mu bice bitandukanye, ari kuva mu basirikare bahagaze ku mirongo y'imbere y'urugamba bari mu bikorwa bikomeye ndetse no muri local informers zituye muri aka gace bamaze kunyemereza ko Fardc yatangiye gukoresha artillery barrage ikomeye kuva ku isaha ya saa 9 za mu gitondo, ari gukoresha za mortars, heavy machine gun ndetse n'ibindi bikoresho bya long range fire support mu kurasa ku birindiro bya FCC biri mu misozi ikikije Buhinyi. Nkuko rero bigaragara, reka turebe bizwi nka combined military operation. Inzobere mu bya gisirikare navugishije zambwe ko Fardc iri gukoresha combined arm strategy mu buryo bwo guhuza ubwoko butandukanye bw'ingabo intwaro mu gikorwa kimwe cya gisirikare. Muri iki gikorwa Fardc iri gukoresha artillery unity, imitwe irasa imbunda nini zirasa kure, infantry artillery unity, abasirikare bagaba igitero ku butaka, reconnaissance drone, utudege duto. Bikaba rero bikomeje kugenda bigaragara ko bizakomeye. Turaza kureba ibijyanye na electronic surveillance system, ikoranabuhanga rikomeye, aho roko informaza kudusobanurira uko biri gukoreshwa mu buryo budasanzwe bw'ubutasi. Amakuru yizo ava ku mirongo y'imbere y'urugamba aravuga ko Fardc kugaba iki gitero banje gukora uburyo bwa reconnaissance mission, igikorwa cyo gusuzuma aho umwanzi aherereye hifashwe drone ziperereza zagaragaye hejuru mu misozi yitwa Burundi na Katara. Nyuma y'iperereza nibwo hatangiye precision strike, ni ukuvuga ibitero bigamije kurasa ku ntego z'umwanzi. Ibigo bikaba byatangiyeho amabwiriza. Turareba command post aho bivugwa ko hazanwe munition cyase hamaze kubakwa munition depots ndetse n'imihanda ikabikoreshwa mu kugeza ibikoresho ku rugamba, ikaba icungerewe mu buryo budasanzwe.
amakuru ari guturuka ku mbuga z'imirwano muri aka gace aravuga ko Fardc iri gukorana n'ingabo z'u Burundi ndetse n'abazarendo bari gukora ibikorwa bya flanking movazi, bivuze kuzenguruka umwanzi impande zose kugira ngo bamubangamire bamubuze kugera ku ntego. Hari kandi amakuru avuga ko hari habaye ibice biri kugaragaramo close combat engagement, imirwano hafi abasirikare bari guhangana imbona nkubone ijisho kurindi hano muri Buhinyi. Ku ruhande rwa AFIS amakuru aturuka ku rugamba aravuga ko uyu mutwe wakiza abasirikare babo muri defensive combat formation, aho bubatse defensive trench ndetse bashyiraho sniper position mu misozi miremire igenzura umuhanda wa Buhinyi, nkuko Roko Informa ziri muri ibi bice ziri kugenda zibigaragaza zikatubwira ibiri kugenda bigaragara. Amakuru aravuga ko ku isi ya saa 10 amakuru yavaga mu baturage bari hafi aho imirwano ikomeje kubera, baravuga ko humvikana terror sharing ndetse n'urusaku rw'imbunda nto nini. Hari kandi amakuru avuga ko Fardc iri kugerageza gukora breakthrough operation, igikorwa kigamije gusenya umurongo w'ubwirinzi wa M23 enemy defensive line kugira ngo ingabo zayo zibashe kongera kugenzura uduce twa Murindi na Katara. Nubwo rero hano bitangazwa Jean Sultan Emmanuel Makenga, umugaba mukuru wa M23, yamaze gutanga itegeko rikomeye ko bagomba gukoresha uburyo bwa ambushing bagatega Fardc. Nubwo imirwano ikomeje gukaza umurego kugeza ubu nta ruhande rumwe ruratangaza ko rwigaruriye agace runaka, kuko urugamba rugikomeje mu misozi ikikije Buhinyi. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko nibe Fardc ikomeje gukoresha heavy fire power n'ibikorwa bya coordinate assets, imirwano yo muri Mwenga ishobora kuba imwe mu bikorwa bikomeye bya gisirikare bizabaye muri Kivu y'Amajyepfo muri uyu mwaka utangiye. Kugeza ubu abaturage benshi batuye muri utu duce bamaze kuba bava mu ngo zabo bitewe na crossfire. Ibi bisasuro biri kuraswa mu misozi ikikije aha. Amakuru mashya ku miyoro y'urugamba aracyateje inkeke, kuko bigaragara ko ibi ni ibice byabaye military engagement ikomeye muri Mwenga. Ku murongo wa telefoni turi kumwe na Roko Informa wacu ugiye kutubwira akantu ku kandi kubiri kubera muri Sud Kivu kuva Bukavu kagera mu misozi miremire y'Mwenga. Mutama, waramutse neza? Naramutse neza. Mutama, tudatinze situation izindutse muri iki gitondo biravuga ko urugamba ruzindutse, bihagaze gute kugeza ubu? Urugamba reka twandikira mu Minembwe ndetse ubona ko ari urugamba ruzindutse muri iki gitondo, ariko rusa n'urwararanye kuko mu masaha n'ubundi asatira igicuku cy'umunsi w'ejo hatambutse imirwano yari hari. Izindutse rero n'ubundi hari ubusatirizi cyane bukomeye kuri Fardc ndetse n'ingabo za kwantiyose bari kumubona ko zifite umuvuduko udasanzwe wo kwigarurira ibi bice byinshi cyane byo muri iki gice cya Minembwe, harimo Mikenke, Mbirarumbiri, Karingi na Irundu. Utu tubona ko Fardc na kwantiyose bari kumwe badukeneye ku rwego rwo hejuru, kuko hari gukoreshwa drone zihambaye cyane kandi ubona ko kwataka bafite kudasanzwe. No mu minsi itambutse ko wabonaga ko M23 twirwaneho bavansaga ku rwego rwo hejuru, ariko ubu baje ubona ko ari operation yiteguye cyane, kuko bari gukoreshamo imbunda za tirare ndetse na drone zihambaye, kandi ubona ko zirimo kurasa ibice byose birimo ibirindo bya M23, ku buryo ubona ko umusada w'ahangaha kuri M23 na twirwaneho bigoye kuba bawutanga. Ibyo bikaba byarahindutse ryari Mutama bijyanye no gukoresha izo strategy nshya? Izi strategy nshya zisa naho zadukanye n'ibi bitero bishya, ubona ko bari bamaze iminsi cyane bagaba ibitero ariko bidafite imbaraga cyane, ndetse bakabitakarizamo cyane, ku buryo byari bimaze gusa naho izina ryahinduwe yuko isaha n'isaha M23 twirwanaho bashobora kwigarurira n'ibi bice byo hasi batarabasha kugeraho birimo za Baraka n'ahandi. Ariko urabona ko coalition uburyo isa n'ibyutse ifite imbaraga zirenze, kandi ubona ko hari ibice byinshi bashobora kwigarurira hatabayeho uburangare muri iki gice cya Minembwe. Yego, kugeza ubu kuba Fardc biri kuvuga ko yamaze kuzana ikoranabuhanga ryo kurasira ku ntera kure ndetse no kubanza kohereza drone mbere ya operation, Mutama, byahinduye iki kugeza ubu ku mirongo imbere y'urugamba? Iki ni cyo cyakoze akazi gakomeye cyane, kiri kubaha kudomina cyane, ku buryo ubona ko imbaraga bafite zidasanzwe, kuko bari kusa naho basheringa bakoresheje tirari mu birometero bya kure ndetse bakarasa mu birindiro
rya M23 natwirwanaho muri iki gice cy'imisozi miremire, ariko drone nazo ariko zimeze mu kirere. Rero ukabona ko kuzibira frontline hasi ku butaka, operation zisa naho zibasatira n'imbaraga nyinshi, biri kubagora cyane ku buryo baba basa naho bahanganye na tirari ndetse na drone. Yego, kugeza ubu ku bijyanye n'impinduka ziri kugenda zikorwa ndetse n'ibindi, biri kuvuga ko Burundi nabwo bwamaze kumenya amakuru ko M23 ishobora kuza kwibasira ikirere cyayo, cyase bijyanye na drone yerutse kugaragara. Hahindutse iki ku bijyanye na operation ziri kubera muri ibyo bice kugeza ubu? Urabona ko iteka ryose Burundi icyo kintu gisa naho gihari, ntabwo bakibura icyo kikango cy'uko bishobora kuba, nubwo yenda bataragerageza kuba babagabaho igitero cya drone, ariko muri kano gace imbaraga nyinshi n'ubundi ziri kuri abasirikare b'u Burundi, ubona ko aribo benshi cyane muri iyi mirwano, kandi iyo operation ari nkaho bayiyoboye ku rwego rwo hejuru. Rero ni imbaraga nyinshi cyane ubona ko bari gukoresha mu buryo bwo kuba basa naho bakwigarurira ibice, bakaba bumva ko byabaha kubona umutekano ku ruhande rw'igihugu cyabo. Reka dukomeze tujye ku zindi agisi Mutama, nawe dutambagize utubwire ahandi ho bihagaze gute, uretse wenda aha muri Mwenga byazindutse bizamba. Ku zindi agisi bimeze gute kugeza ubu, ibigezweho ni ibihe? Yego, reka twerekeze muri Masisi. Aka gace ka Kazinga kari kamaze igihe karigaruriwe na M23 ndetse kagenzura, ariko kuri iki gitondo cy'uyu munsi imirwano ikaba ibyutse uko basaga naho baraye bakagabanye bombi. Rero imirwano ibyutse muri iki gitondo ni uko ubona ko byanze bikunze bitewe na drone ziri kurasa ahantu cyane ndetse na tirari, ubona ko hari ingaruka nyinshi cyane kuri M23 kuba batakaza aka gace, bijyanye n'uko babaye nk'aho bakora ikosa ubwo barekuraga aka gace kanetse, kandi ubona ko ariko gasaga naho gakavarinze iyi Kazinga. Rero ni ikibazo gikomeye, ubona ko biri bubagore kugira ngo babashe guhangana n'ikoalisiyo iri gukoresha drone zo ku rwego rwo hejuru ndetse n'imbunda ziremereye, kuba babasha kugumana aka gace batagatakaje bijyanye n'urugamba ruhari. Ubona ko rwatumye abaturage bo muri aka gace bose bahunga bitewe n'imbunda ziri gukoreshwa ndetse na drone. Yego, ni agace rero ubona ko kakiri mu maboko ya bombi, bataragira ukigamba, ariko ubu Wazarendo ndetse na FDLR muri ibi bice bo batangiye kwiyamamaza ko bakigaruriye, ndetse ni ibintu bari gupostinga no ku mbuga hose. Rero ntabwo biremezwa neza, ariko bijyanye n'uburyo bagabye ibitero hano hantu batunguye M23 ndetse bagakoresha n'imbaraga zihambaye, ni ikintu gishoboka ko aka gace M23 yagatakaza. Yes, Mutama, turakomeza nyine ubwo ugenda utujyana kuri akisi zose ziri kuberaho imirwano ndetse n'ibindi bitandukanye yose ugenda utubwira, kuko amaze kumbwira ko Fardc iri atake a toute côté, cyase yamaze kwataka ku mpande zose. Ndagira ngo rero tujyane hamwe hamwe buri umwe ugenda utubwira biri kugenda biba ndetse nuko bigenda bimera. Yego, niko bimeze ubu muri territoire agace ka Sangani havuga ibitero bya drone byarashe ku kibuga cy'indege mu buryo bwo kwangiza ibikoresho bya Fardc byari bihageze bizanywe n'indege. Bigaragara ko byari ibikoresho biturutse kuri akote y'igihugu cyangura mu buryo bw'abasirikare baje muri operation muri aka gace bifashisha mu mirwano. Rero drone za M23 zagabyeyo ibitero mu buryo bwo kubyangiza, ariko zanarashe ku buryo bugaragara, ariko ntiharamenyekana neza amakuru ko ibikoresho byose byangizwa, kuko babaraga contenus 3 kandi zarimo zishakishwa buryo ki zibikwa mu bubiko buri sefu. Muri ako kanya bari batarabona uburyo bibasha kugera muri ubwo bubiko, aribwo bashobora kuba bafatiranywe n'izi drone zarashe mu bice bitandukanye bigera muri 3 by'ububiko, ariko bitaramenyekana neza ngo hangiritse iki cyangwa se nta cyangiritse. Ayo ni amakuru atarasohoka neza, kuko amakuru y'ikintu kiba muri ako kanya kuyabona muri buriya buryo ni ibintu biba bigoye cyane, ariko ubona ko icyo cyabayeho kandi amakuru ari buze gusobanuka mu masaha ari imbere mu nkuru zacu zikurikira. Nyuma y'uko ibyo bibaye, ingamba zafashwe nize ku bijyanye na preventive measures cyangwa ingamba z'ubwirinzi. Urabona ko ahangaha hahise habaho ikintu kidasanzwe cyane kuri Fardc, mu buryo ubona ko
diferensi zose zasaga naho zegereye muri utu duce zimeze nkaho zihagurukiye icyarimwe mu kujya muri operasiyo, kandi ariho ubona ko babaye nkaho batangiye kugaba ibitero bikomeye muri utu duce, ndetse bari no kwitega ko mu masaha ari buze hashobora no kugira utundi duce twinshi turi kugenzurwa n'ayo 23 muri ibi bice by'uko bashobora kuba babirasa bakeka ko izi drone zishobora kuba ariho ziba zihagurukiye, kuko ubona ko ari mu ntera ngufi cyane ugereranyije n'ibirometero barimo, kurenza uburyo baba bakeka ko byaba bituruka muri izi nce za Goma ndetse no ku mujyi wa Bukavu. Yego, rero ni ikintu ubona gikomeye cyane, ubona ko Fardc isa naho yahagurutse cyane ku buryo ubona ko ari buze kuvuka intambara zikomeye cyane ku ruhande rwa Fardc, bijyanye n'uburyo ubona ko 23 nayo yabaye nk'ihangana no kubangiriza cyane ku rwego rwo hejuru, kuko iyi ni inshuro igera nkaho yari ya gatatu aka gace karaswamo, kandi ubona ko bafite sisitemu isa n'iyubatse, ariko ukibaza buryo ki ubugenzuzi buba butabashije kubona izi drone, ukabona ko harimo ikibazo cy'ikosa muri iyi tekinoloji bafite nshyashya y'ikoranabuhanga ryo kugenzura ikirere. Safari, tumaze iminsi tubona ibitero bikomeye biri ku Mutamu, tumaze iminsi tubona ibijyanye n'ibitero bikomeye biri kugenda byibasira teritwari ya Masisi. Kugeza ubu ihagaze gute update zari? Fardc ikomeje kuzana abasirikare cyayahagaritse ibijyanye no kongera abasirikare, kuko mu minsi yashize roko informazi yacu Safari yatubwiraga ko amaze kugera abasirikare benshi ndetse n'ibikoresho bitandukanye n'ibyigeze bibaho mu mateka y'imirwano. Niko bimeze, ikintu kiriho kuri Fardc ubu ahantu hari operasiyo zose z'imirwano bakwita ikindi kijyanye n'ibikoresho ndetse n'ingabo cyo kirahari cyane, kuko nk'ubu urebye koalisiyo iri muri kano gace ka Kazinga nkubwira karimo imirwano, ni koalisiyo iri ku rwego rwo hejuru kandi itari hasi y'abasirikare bagera mu 3,000, kandi ubona ko batereninze abasirikare atari bya bindi tumenyereye byo muri side cy'ubusangamo wazarendo ziraho zigwirirana. Urabona ko iyi force yaje muri operasiyo ari force iteguye cyane ku rwego rwo hejuru, kandi ishobora kugira ibintu hindura cyane bikomeye. Ubona ko Fardc yahinduye tactique z'imirwanire bitandukanye no mu minsi itambutse. Ibyamaze guhinduka kugeza ubu tubwira ni ibihe? Ibyahindutse bihari ubu ngubu nakubwira ni uburyo bw'imirwanire, kuko ubona ko bari kurwana intambara zisa naho zisobanutse, bari gukoresha kirari imbere yo kugaba ibitero byo ku butaka, bagakoresha drone, kandi iki nicyo kintu kiri no gukoreshwa muri side Kivu. Ubona ko hari strategie cyabazanye, kuko niyibasha gusa naho ituma bashobora M23, kuko babanza kugira ikibazo cya tirari zibarasira kure ndetse bagahura na drone. Icyo cyonyine bibahesha gufata ibice byinshi abari kuri frontline, kuko urumva ko nta muntu ubatangira bitewe n'ibi bintu baba babanjeho, kandi ubona ko atirari na drone ari ibintu bafite imbaraga utabasha guhangana nabyo uri ku butaka. Ku bijyanye n'ubwirinzi byo bihagaze gute kugeza ubu? Ndavuga ubwirinzi bwa M23. Ubwirinzi bwayo ni ikintu ubona ko habaho kwinjirirana ku mpande zombi, kuko ubona ko M23 itabasha kuzibira izi drone ko zirarasa mu bice byose, ndetse muri Nord Kivu ahenshi cyane bagaye ibitero bya drone n'ahantu hashobora kuba harenga nk'atatu, kandi bikabera turagerageza twongere tumugarure ku murongo guhamagara mwabira bice ntibiba byoroshye, ariko twakomezaga tubabwira ko rero kugeza ubu ngubu imirwano ikomeye iri kugenda isatira ibice by'ingenzi, ndetse bamwe mu baduha amakuru bari mwabira bice baravuga ko warikare hamaze kugera abasirikare benshi, ni mu gihe kandi bivugwa ko M23 nayo nyuma y'uko ibimenye isitangira gushyiraho izindi ngamba zikomeye kandi zikaze. Byose rero nibikomeje kugenda bituma urugamba mwabira bice rukomeza kugenda rukara ndetse runakarata. Abaturage benshi bakagaragaza ko ibiri kugenda biba aribo bigiraho ingaruka. Rumwe twavuganye yatubwiye uti biteye agahinda kugeza abasirikare benshi bari kugenda babazana muri ibi bice, biragaragara kandi biravugwa ko abaturage benshi by'umwihariko abafite amikoro bo batangiye kugenda bahunga bava mu byabo kubera ibiri kugenda biba nkuko rero babigaragara. Ubwo rero turakomeza
tugerageze rero ku murongo wa telefone twongere tugarure umutama uduha amakuru atubwire uko bihagaze ndetse n'ibindi bitandukanye biri kugenda bigaragaraho bigaragara ko bijyanye n'urugamba byo byamaze kuba ibindi byamaze kwinjira muri faze bamwe bita ko ari faze intense bijyanye rero n'imyiteguro ikomeje kugenda igaragara muri ibi bice. Reka rero tugerageze ku murongo wa telefone twumve ko yabasha kongera kuboneka atubwira ibindi bitandukanye biri kugenda biba. Mutama, twari tugize ikibazo cy'amayinite guhamagaraho ntibiba byoroshye ariko ubu turakumva. Yego wakomerezaho wari ugeze. Ego, icyo navugaga ni uko uburebye kuri Fardc muri iyi mirwano isa naho irimo kuzana system idasanzwe, ubona ko M23 kuba babasha kuyidomina rwose ari ibintu bigoranye, kuko ubona ko bari kurasisha tirari ku rwego rwo hejuru cyane kandi iri gukoreshwa cyane, bagakoresha drone nazo zihambaye zitabasha no kuba zirapfa, kuko nta drone nimwe baragerageza kuba bamanura muri ibi bice zirasamo. Rero urabona ko hariho akazi kenshi cyane kuri M23 ko kuba babasha guhangana n'ibi bintu byombi kugira ngo batagira uduce batakaza bijyanye na coalition imbaraga iri kugendana kandi ifite ibikoresho bihambaye. Mutama, reka tugushimire cyane dusoreza ahubwo ukomeze udushakire n'andi makuru mu masaha ari imbere turi buze kongera kukuvugisha uduha n'izindi update kuri aba bigezweho. Yego, urakoze cyane.